Uđite u bilo koji stari srpski manastir. Podignite pogled ka freskama. Tamo, u tišini vekova, stoji svetorodna loza Nemanjića. Red kraljeva, red svetitelja. Od Stefana Nemanje, preko Svetog Save, pa sve do posljednjih izdanaka ove plemenite krvi, skoro svaki vladar iz ove dinastije nosi zlatni oreol oko glave. Crkva ih je kanonizovala, narod ih je proglasio svetim, a vreme im je dalo besmrtnost. Ali, među njima postoji jedna praznina. Jedno lice koje je moćnije od svih ostanih, a ipak lišeno te nebeske svetlosti. Čovek koji je Srbiju uzdigao do carstva, koji je gazio putevima 3 mora i čijeg su se imena plašili i u Carigradu i u Rimu. Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić. Dušan Silni. On je jedini vladar iz moćne loze Nemanjića koji nikada nije proglašen za svetitelja. Kako je moguće da čovek koji je sagradio velelepne arhanđele, koji je štitio pravoslavlje i doneo najpravedniji zakonik tog vremena, ostane bez oreola? Da li je u pitanju bila politika, kletva ili neoprostiv greh koji se ne ispira ni vekovima? Danas veliki arhivist otvara najmračniju stranicu naše istorije. Otkrivamo zašto najmoćniji Srbin svih vremena jedini nije postao svetac. Da bismo razumeli ovaj paradoks, moramo se vratiti u jesen 1331. godine. Srbija je tada bila u usponu, ali unutar dvora ključao je bes. Mladi Dušan, tada samo kraljević, bio je miljenik vlastele. Bio je ratnik, vizionar, čovek od akcije. S druge strane stajao je njegov otac, kralj Stefan Dečanski, čovek duboke vere, ali, prema mišljenju tadašnje ratoborne vlastele, suviše blag za vremena koja dolaze. Istorija je surova. Sukob oca i sina završio se na najtragičniji mogući način. Dušan je, uz podršku vlastele, zbacio oca sa prestola i zatvorio ga u nepristupačnu tvrđavu Zvečan. Nedugo zatim, Stefan Dečanski je tamo preminuo. Zvanična verzija je glasila prirodna smrt, ali šapat u senci dvorova bio je mnogo mračniji. Govorilo se o davljenju, govorilo se o oceubistvu. U srednjevekovnom svetu, gdje je 5. Božja zapovest poštuj oca svoga i majku svoju bila temelj morala, optužba za oceubistvo bila je neizbrisiva mrnja. Iako direktni dokazi da je Dušan lično naredio ili izvršio ovo delo ne postoje, on je nosio teret odgovornosti. Crkva, koja počiva na principima milosrđa, nikada nije mogla potpuno da pređe preko senke koja je pala na Dušanov uspon na vlast. To je bio prvi i najteži korak ka njegovom izopštenju iz reda svetih. Ali Dušan se nije ustavio na kraljevskoj kruni. On je sanjao o nečemu mnogo većem. Sanjao je o carstvu. Na Vaskrs 1346. godine u Skoplju on se proglasio za cara Srba i Grka. Da bi to uradio, morao je da podigne srpsku arhijepiskopiju na nivo patrijaršije. Joaniki I postao je prvi srpski patrijarh, a on je krunisao Dušana za cara. Ovaj potez, iako politički genijalan i neophodan za snagu države, bio je direktan šamar Carigradskoj patrijaršiji. Vizantija, koja je sebe smatrala jedinim legitimnim naslednikom rimskog poretka, nije mogla da prihvati novog cara na Balkanu. Odgovor je bio nemilosrdan – anatema. Carigradski patrijarh Kalist bacio je kletvu na Dušana, na srpskog patrijarha i na ceo srpski narod. U očima tadašnjeg pravoslavnog sveta, biti pod anatemom značilo je biti izopšten iz zajednice hrišćana. Iako je Dušan ostao ktitor, graditelj i veliki zaštitnik crkve, ovaj duhovni sukob sa majkom crkvom u Carigradu stvorio je nepremostivu prepreku. Da bi neko bio proglašen svetim, njegov život i delo moraju biti u savršenom skladu sa crkvenim kanonima. Dušan je, zarad moći države i slave naroda, ušao direktan sukob sa vrhom pravoslavne hijerarhije. Izabrao je zemaljsko carstvo ispred nebeske priznanja. Postoji i treći, često zaboravljeni razlog koji se krije u samom srcu Svete Gore. Car Dušan je bio jedini vladar koji je, bežeći od kuge, na Svetu Goru doveo ženu, svoju caricu Jelenu. Iako istorijski zapisi tražu da nogom nije stupila na tlo, već da je nošena u nosiljci, za stroge monahe Atosa to je bilo kršenje vekovnog pravila. To je bio čin koji mu mnogi crkveni oci nikada nisu zaboravili. Ali, da li je to cela istina? Da li je Dušan zaista bio grešnik kakvim ga politika tog vremena prikazuje? Pogledajmo Dušanov zakonik.
To nije bio samo pravni akt, to je bio stub pravde. U njemu car piše: sudije da sude po zakonu, a ne da sude po strahu od carstva mi. Čovek koji postavlja zakon iznad svoje sopstvene volje nije tiranin, on je pravednik. Dušan je sagradio manastir Svetih Arhanđela kod Prizrena, koji je po svojoj lepoti i veličini trebao da zaseni sve što je do tada viđeno. On je darivao Hilandar, štitio monaštvo i čuvao narod od bezakonja. Njegova vladavina bila je zlatno doba. Srbija je bila država koja se prostirala od Dunava do Korinskog zaliva, od Jadrana do Egeja. Bila je to najjača sila na Balkanu, bedem hrišćanstva koji je stajao uspravno dok su se tamni oblaci sa istoka polako skupljali. Dušan je bio vizionar koji je razumeo da dolazi opasnost od Turaka i pokušao je da ujedini hrišćanski svet. Smrt ga je presekla u najboljim godinama, u 47. godini života, dok je bio u punoj snazi, marširajući ka Carigradu. Mnogi veruju da je otrovan. Njegovom smrću Srbija je počela da gubi svoju silinu. Njegov sin, Uroš Nejaki, nije mogao da nosi teret očeve krune. Narodna pesma kaže da je kletva cara Stefana Dečanskog stigla Dušanove potomke. Međutim, postoji jedna neobična činjenica. Iako nema oreon, Dušanovo telo ostalo je netruležno vekovima. Kada je Radoslav Grujić 1927. godine pronašao njegove kosti u ruševinama Arhanđela, one su širile blagi miris, što je u pravoslavlju često znak svetosti. Njegove mošti danas počivaju u crkvi Svetog Marka u Beogradu, gde mu hiljade ljudi svakog dana odaju poštu. Pa zašto onda nije svetac? Odgovor možda leži u samoj suštini srpske istorije. Mi Srbi smo narod koji voli svoje mučenike. Naši svetitelji su uglavnom oni koji su stradali, koji su se žrtvovali, koji su krunu zamenili monaškom rizom. Dušan nije bio mučenik, on je bio pobednik, on je bio silni. On nije savijao glavu ni pred kim, pa ni pred crkvenim autoritetima ako su oni stajali na putu srpske snage. Crkva je institucija koja pamti hiljadama godina. Proces kanonizacije je strog. Oceubistvo, makar i sumnja na njega, samovoljno proglašenje patrijaršije i anatema bili su previše za formalne kanone. Ali postoji nešto što se zove narodna kanonizacija. U srcu svakog Srbina koji poznaje svoju prošlost, Dušan zauzima mesto koje mu nijedna institucija ne može oduzeti. On je svetac naše nacionalne svesti. On je dokaz da smo nekada bili najveći, najjači i najpravedniji. On je žrtvovao svoj mir i svoj potencijalni oreol da bi stvorio državu kojom ćemo se ponositi 700 godina kasnije. Njegov greh je bio taj što je voleo Srbiju više od sopstvene duhovne titule. Dakle, da li je car Dušan grešnik ili neshvaćeni gorostas? Istina je, kao i uvek, negde između. Bio je čovek od krvi i mesa, ratnik koji je morao da donosi teške, nekada i surove odluke, ali bio je i car koji je Srbiju postavio na mapu sveta kao ravnopravnu carevinu. Možda nema zlatni krug oko glave na freskama, ali njegovo delo sija jače od bilo kog oreola. On je stub na kome počiva naša istorijska vertikalna. Dušan Silni ostaje jedini bez titule svetitelja, ali i jedini koji nosi titulu cara. Možda je baš tako i trebalo da bude, da nas podsjeća da je put do moći popločen trnjem i teškim odlukama, ali da veličina naroda zavisi od onih koji su spremni da nose teret osude zarad večnosti svoje otadžbine. Stefan Uroš IV. Dušan, car, zakonodavac, graditelj i za nas večni čuvar srpskog ponosa. Ako vam se dopala ova priča o najmoćnijem srpskom vladaru i misteriji njegove svetosti, obavezno lajkujte ovaj video. To pomaže da se naša istorija čuje dalje. Pretplatite se na kanal Veliki arhivist, jer pred nama su još mnoge neispričane priče, izgubljene krune i zaboravljeni heroji. U komentarima mi napišite šta vi mislite. Da li je Dušan zaslužio oreol uprkos svemu? Ili je njegova kazna bila pravedna?
čije ime želite da čujete u sljedećoj epizodi. Slava našim precima i vidimo se u arhivu.